Tes akan mau ban check ikini gerul number te baro ki candidate ki balong doubtful ki don hadu lais pa sau puprangu de vibro section part ka notice na po meklia police namta kitu ki candidate te sngap ha an pule kat kom kane notice te kitu ki badon roll number te bihab an lej ban mi apo office hapo ka post ngi ten pule kat kom kane ba pla du light trick april ajar san notice. This is to inform that the candidate this is to inform that the legit candidate of the following candidates bearing roll number, I support roll number, duly mentioned and listed in Meklia Police website are doubtful. Te kim itikanare doubtful and questionable. Takadao ki mi roll number ki don giba mi ar karteng ne kim ya hap kayu te kadao ki long doubtful. Hence, their candidature is hereby withheld, from the ongoing process of recruitment until further clarification. Mut ki haban lek mi gan ban pen tikena pen sisa kabiang em kata hapor ba pendap yu hapor ba pendap kir kum bakalan kum kum tai takadau kimi kerteng from the concern candidate ini candidate ki haban lek ban pen sisa ban pen tikena ba ki biang kim de ki ba bakala. In this connection, the candidates are given 10 days shiphouse ngimo with effect the date of the publication mut nadu lai tarik lai sao sanru tatar shiphouse ngimo te kan mau date of this publication to file representation in person phiap lej hidalade before the CRB office during office hour phiap lej hapo Central Recruitment Board office hakapor balong tre lada phimlej failure of which their candidature is deemed to be rejected lada phimlej pinsa sha reject and cancel from this recruitment mutba lada phedap mare ru phinom yo exam lada phimlej ban mi hapo office te kita giro number kini sepo giro number ini giro number sakan mau sa check giro number jong lade naru RR not ru R san not ter untuk sa check ini number gibun ha we ngan sunyo tangkat nongot kiba long doubtful sakan mau ban check ikini giro number te baro ki candidate kiba long doubtful ki don hadu lais pa sau puprangu de tes check roll number la jong way pa way hangne don em roll number jong phi balong doubtful la don roll number jong phi hangne phia ban lej mi hapo CRB office Central Recruitment Board ban pin chisha yalade lam kumta pin sa reject nadu RR not rew R san not ter nyo khandai khnai arlai sau prasan poi pranot an split tengi lai number nyo sau way we are not ter tengan syuat ski te phila ban page number jong lade lawan post jua sampai here kamta ter way not way san RR not sao R khandai san RR not sao rulai shipho lai not RR pranyo lai not R san way ya do RR not sao drill like khandai we lai sao san ru nyo pra number gidon gini kiro number RR not sao way line not RR not ru R pra drill tes kan mau bana check wa way not way ru nyo ru not RR not way khandai pra nyo san last way RR not sao nyo way R ban check wa post ke video page wa don em roll number jeping ni na kita gilai spa sau puprangut te tangkane ke jing pentip kemud kini kin haban lej mi lam komta la da phim lem mi la ko de ka suppose ngi kemud ba markade lai tarik principle long khat lai hadu khat lai tarik kan ai por phi te phin haban lej mi no kloi lam komta kin dal ami idare exam phinom yo admit card re te tangkine hi jing pentip habe de bat kini ki balong doubtful kerteng napo kajing pedip notice napo Meklia Police website. Tangki nahi kuliah